Inzige zavuye muri Kenya zakwirakwiye mu bihugu 14 kandi ziteje impungenge mu bihugu byo mu karere. Ishami rya ONU ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO risaba miliyoni 76 z'amadolari yo kuzirwanya. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntiwabashije kugera ku ntego yo kuba waciye intambara mu myaka 2 iri imbere. Abayobozi babo bari mu nama Addis Ababa muri Ethiopia ntibabashije gukusanya miliyoni 400 z'amadolari zari zikenewe muri uyu mugambi. Perezida Ibrahim Bakari Keita wa Mali arahamagarira ibiganiro imitwe y'abajihadiste bamaze igihe batera igihugu cye. Ibitero byiyongereye muri aya mezi ashize make byakuyemo abasirikare benshi. Muri Kenya ho uyu munsi basezeye kuri Daniel Arap Moi wahoze ari perezida witabye Imana tariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri. Naho muri Nigeria Olasore Osidere n'umugabo we bafunguye icyo bita isosiyete ya mbere muri Nigeria y'ibiribwa biva mu buhinzi. Bizeye kuzasimbuza inyama ziribwa mu gihugu ibindi biribwa biboneye byo gutunga umubiri.